F'Malta hawn ambjent b'saħħtu biex wieħed jinvesti dan kien kliem numru ta' investituri li ħadu sehem fil-konferenza tal-ewwel li saret l-erba' f'Dar Mediterran għal konferenza fil-Belt. Fl-istess konferenza, stħarriġ annwali li jsir fost in-negozji sab li 79% tal-investituri jaraw lil Malta mill-aktar attrajenti biex jinvestu għan-negozji tagħhom. Dan fisser żieda ta' 25% meta mqabbel mar-rapport tas-sena l-oħra. Fost in-negozjanti li kellhom kliem ta' tifħir għal dak li qed jesperjenzaw f'Malta kien hemm il-kap eżekuttiv tal-Go Nikael Patil li qal kif bħala kumpanija ewlenija tat telekomunikazzjoni għandha żewġ ċentri ta' dejta u qed tibni t-tielet wieħed li wkoll mistenni ikun l-akbar wieħed f'pajjiżna u anke favur l-ambjent. Spjega kif dan qed isir fid-dawl li qed isir aktar investiment fl-intelligenza artifiċjali. What we have in Malta is amazing visibility and stability on regulatory framework, a great investment environment. U faħħar ukoll l-infrastruttura diġitali ta' pajjiżna bil-konnessjoni tal-fiber tinsab imqabda ma' kull dar u negozju. From digital infrastructure, today in Malta, every home and business can get a 10 gigabit fiber connection. Probably Malta is the first country, if not in the first three, where every home and business you can get a fiber connection. Il-kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise George Gregory għal kif l-istħarriġ tal-EY jirrifletti il-fiduċja li hemm mill-investituri globali f'pajjiżna biex ikabbru l-operat. Gregory enfasizza li r-riżultati tal-istħarriġ ma kienu l-ebda sorpriża għalih. But in reality it came as no surprise to me in the sense that on a regular basis, I would say twice to 3 times a month minimum, I have people coming in for expansions, small expansions, big expansions, or new FDI.